Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariya, yang kaiman tuwa kagagawi na sumiyulder katan wag yang kaiya mori asa pulu gawi sagi yang kai bulan na Ramadan. May ito apang uyat sirakan walang ulangwa na mga pagariya miya mga Muslim. Yang kaiya lambo sagi yang kaya bulan Ramadan na gii pinakamapya ang mga gawi nagukagagawi apsagad si ko mga ginawatan. Benar-benaran tano Igi yang kaya malalambo sa agi yang kaya bulan na Ramadan, agi yang kaya mga amal apagusayin tano. Paganayron, nagyang ko to akabatiya sa Quran. So kapanambo yang ko mga kagagawi, aginan so tarawih agugyang ko to at tahajud. Padaro, nagyang ko to adhkar, naguaya ikapat, nagyang ko to akasasadka, nagusto mga amal ang mga pipya, amapia apakapendekalan sagi yang kai asrul awakhir. Mga pagariagi isu bitero unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam udina mi alu sa haditha sunabi na pagilot sa tampi. Aya maana na paguman sa panaguntaman. Pagaria dingga din napikir agi ang kaya mi puson. Si ika fokus sagi ang kaya lambuon asap pulugawi na umangka sa panaguntaman. Uba ka iyog ipaman na segudag yang kai mga kagagawi iron nagusto mga kadunduron kripos pagkalapas adi ka pakabatya sa Quran o baka pag iyog segudar ka so kagagawi adi ka makapanambayang ko mga kagagawi terawi ka tahajud ka na pagwitir ka na pamangni ka sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka pag-iyog ubaynip kalabati, di ka makapsedekah. Mga pagari api may ito apirak na sedekah kaun. So kasedekah sagi yang kaya bulan Ramadan na makalalabi. Pagariya, di ka pag-iyog uba paman na kipos kalabatan nagi yang kaya asarul awakir, di ka makapteden tadaman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakandeka lang ka pagariya. Tanwaya, penguyatan lagi yang kaya mga amal na mapakayagi yang kaya paman na asrul awakhir na saya segedagi yang kutu Lailatul Qadr Lailatul Qadr na umakapagamalaka sagi yang kananam yang aloitano na tarimanu Allah subhanahu wa ta'ala na tumuadigi yang kutu mapagamalaka sagi yang kutu sang gibuulan ulan. Mga pagariya taufikan tanu Allah subhanahu wa ta'ala elidas tanon yan sagi yang kutu kabubukal o kapagamal sa mga pipiya. Mana benar tanu nagu tumakap tanu sa panaguntaman sagi yang kaya asrul awakhir pengenindakan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala tarimaan niya nagi yang kaya kaya pamuasa tanu sagi yang kaya bulan na Ramadan nagu pengenin tanu sa iku Allah subhanahu wa ta'ala ama padetanu sagi yang kutu ang mga tao as seged nagi yang kaya Lailatul Qadr. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala.